It's only you drive me crazy. Sinyishakisha mu bandi. No. Every time you were a real deal, you. Jaja, oh, Jaja. Tell me how to win your heart, girl. Yeah. Ku buryo ntazasohoka. Yeah. Every time you were a real deal, you. Jaja, oh, Jaja. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, oui, nous ni fresh. C'est ça na quoi qu'on y a Friday kujoegwa, ya vendredi ku vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabos free. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi ya mbere itangura umwaka wa 2023. Reka ndakwifuriza umwaka mwiza wewe. Uzi kukunda gukurikirana Jimbere magazine, uzi kukunda ikiganiro cha HangOut. Ndakwifurize kandi umwaka w'amahigwe kuri twese. 2023 utubera umwaka w'ivyishimo. Uyu mwaka nyene 2023 navuze ati reka kabos free hamwe na HangOut ndabatanguze n'ikiganiro hamwe n'umuntu ari special. Dutanguranye umwaka n'umuntu ari special. Dutanguranye umwaka n'umuntu dukunda. Twese twama tumwifuriza ivyiza. Asoye igikorwa twama twumva yuko ari gishasha mu matwi yacu. N'umwanditsi mwiza yandika neza amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Kwizera Bosco Junior. Umuziki canke career chimita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ngene mama we yitwa Muhimundu. Ni Juno Kizigenza no kubwira yuko yavutse hari le 23 November chavukira Kicukiro district. Ndashobora kubwira neza yuko high school ya Juno Kizigenza yahizano yitwa Agahozo Shalom Youth High School. Ndakubwire kandi neza yuko Juno Kizigenza before yarakunda gukina football, hama mu nyuma aratangura kuba umuhapeur. Mu nyuma Juno Kizigenza hari muri 2016 aho yatangura career yo kuririmba R&B. Ndakwibutse kandi yuko Juno Kizigenza ngene yaraciye muri management ya Bruce Melody. Yarako indirimbo yewe ya mbere yitwa Ma Formula. Ni Juno Kizigenza ngene sindaheza kukubwira amateka ya Juno Kizigenza. Aramaze gukora ama shows menshi atandukanye mu Rwanda, no mu hitmaker w'indirimbo nyinshi. Ndashobora kubwira ati right now indirimbo yitwa Jaja yasohoye umunsi wa birthday yiwe. Umunsi wa birthday yiwe ngene yarashize ko tatouage yiwe. Ndakubwire kandi yuko afite indirimbo yitwa Please Me hamwe n'izindi nyinshi zabaye hit nka Urankunda. Ndakwibutse kandi neza yuko Juno Kizigenza yakoze igiteramo hano mu gisagara cha Bujumbura aho yazanywe na DJ Paulin, igiteramo cyitwa Party People. Abantu baramweretse urukundo, abana beza mu gisagara barishikiye, hariho vibe na energy imeze fresh sana. Nibagiye Juno Kizigenza avuka mu muryango w'abana indwi, akabagira wa kane. So my people, mbandanye cyangeze zawe yareka mbandanye. Juno Kizigenza winjiye mu nzi wiwe uraza guhura n'ama portrait atandukanye. Uraza kubona portrait ya Tough Gang, uraza kubona portrait ya Miss Jojo. Ikibazo mfise ndaza ukimubaza kijanye n'ama portrait hano nyine mu kiganiro. So my people, tumwakire n'akaruru kenshi. Juno Kizigenza, my brother. Happy New Year. Happy New Year. Umeze fresh sana. Biragaragara. Umunezero ni wose. Give me cheers, my brother. Cheers kabisa. Juno, be quiet. Yo muri life ndi good. Kabisa. Eze neza. Ndumva nta bibazo mfite. Na stress. Nta kintu na kimwe. Mu mubiri meze neza, umutima ndakeye, umutwe naruhutse. So fresh. Kabisa. Ikintu nifuza kumenya, ufise AKA nyinshi. Muganda kintu tubwire AKA zawe zose. Hari n'izindi ntajya mvuga abantu behind the scene. Okay, zose zitubwire dose behind the scene. Kandi ziri behind the scene. Yeah, tubwire iz'abantu bakunze. C'est je suis gênant. Rutwitsi muzi. Pourquoi tu es gênant? Je suis gênant cause nuko nakuze nyine. I'm annoying byatari buriya ntago nguma hamwe. Nyiri umwana arakubaganaga byatari. Bakubagana mu buhe buryo? Wari wa mwana nyene. Nari wa mwana udashobora kubona mu rugo. Yagiye. No ngenda umwana ntago nakiniraga hafi yo mu rugo. Kumwe peta soka mu rugo akajya gukina muri quartier. Ye navaga ngaha nkagenda nk'ibirometero nka 20. Ujya gukina. Papa, tu es gênant vraiment. Navuze ikintu kijanye n'ama portrait ari mu nzi wawe. Hariho portrait ya Tough Gang, ya Miss Jojo, hariho ya Rihanna. Bishitse mu Burundi ugashira ko portrait mu nzi wawe. Woshira ko portrait y'umuririmbyi wawe mu Burundi. Nashiraho portrait ya Big Fizzo. Why Big Fizzo?
Big Fizzo numvise indirimbo ze kuva ndi umwana muto kugeza na n'ubu. Ewana nejo bundi twarahuye. I was very happy kabisa. Ewana kabisa. Let me know the feeling yo guhura na Fizzo ejo bundi muri show. Actually gusanga ananzi nabyo byari birenze. Kuko ndamu respectinga byatari legend wa Danje. For sure. Ewana yeah, respect to him kabisa. Yeah. Hu ha muri show. Hu ha. Kubera iki huha? Huha rero bisigura iki? Cyaje gute? Sha ni jewe nkitangira umuziki. Nari mfite complexes uko ndirimba nk'abandi bantu. Cause abantu twari twarahuye mbere hari abahanzi baje mbere yanjye babanera ngabo ba Buravan ba Gisa. Anytime naherezaga umuntu akapera yarambwiraga ati wow uririmba nka Nerugabo. Bacha bakwitiranye n'undi uririmba nka Gisa. I was like nose niba chakwa ntafite umwihariko sasa kangushake. Then turi gukora indirimbo yitwa Ma Formula Element. Naramubwiye ni bro sasa jewe noneho ndashaka sinyatire indirimbo ikintu umuntu azajya yumva muri iyo ndirimbo niyo waba utanzi cyumve kabiri uhita ati ni wamuje. I was like genda vuga nti shaka ikintu kivuga ngo ho. Wowe wajanye ho. Yego. Okay. Element nawe amereza ide yo kongeraho biba bibaye ho. Biba ho. Ari nina sound ya Angry Wolf. Wolf yarakaye ni gutyo niyo nagi howling. Nago ivuga kwa wapi. Rero iyo iri angry niyo sound ivuga. And then nkaba nsazwe nkunda ma wolf. By the way na tatouage yawe hariko tatouage ni wolf kabisa. For sure. I feel like a wolf. Nice. You feel like a wolf. Wolf imeze gute? Wolf igira waricaye hasi uramenya ukuntu wolf imeze, waricaye hasi ukuntu imeze kugira ushobe kwita wolf, kuko right now turabona muri music industry hari abahanzi hari abaririmbyi biyita ba Simba, abandi bakita Tigers. Juno kweki wolf wasanze wolf ari igikoko kimeze gute? Wolf igira ama character nkunda. Wolf iri ni nyamahane ariko nanone iri kind. Shemaki. Kuvuga ngo yimenyereye uraza kubana nayo fresh. None mubanye fresh sava and then iri loyal amutima mubi. Na Juno ari loyal. Anje ni gutyo meze tu. Gusa kimwe mu kintu namaze nakubonyemwo uri humble gose. Thanks. Uri humble gose ku bantu bakwegereye, urabona you show true love kuri kandi sikintu umuhanzi cyo tumu artist ari hitmaker biragoye kuzosanga umuririmbyi ari loyal. Biva kuki kwiki sha ni gutyo meze nyine tu. N'igihe banga wasanze riri mu kuba humble? Ngiye mfite beliefs uko niba ndi umuhanzi w'umu artiste ubikora neza. Naka boss n'umunyamakuru wa fresh ubikora neza. For sure. So tugomba n'icyubahiro. Ugomba kunyubaha nanjye nkakubaha. So niyo twahura nushaka uburi umukozi wo mu rugo nushaka uburi umusekirite ako kazi nago nagakora neza kukurusha. So I owe you respect. Nice kabisa. Ushitse mu Burundi hari ukuntu abantu bavuye mu Rwanda baje mu Burundi hari amajambo amwe musanga tutahurizako. N'igihe jambo wumvise g'ikirundi bavuga ati mukivuga uko ijambo sinzi niba ngiye kubivuga neza but ni impore. Umuntu abakubwiye abakuba ni impore abakubwiye ati meze neza. Iryo jambo rero cause no mu rugo ho mvuka nabo bakoresha amagambo y'ikirundi bya but mu rugo uyivuze impore ni nko kubwira Paul kabisa. Urumva ni ibintu bimeze gutya. Naramboye ni impore. Like mbaye iki ati mbaye iki kabisa. Yes mu kwinjira rero muri vibe nyene kugira abantu bavuge ati ni Juno kabisa byo twumva tubona ku ma screen. Juno nyene twama tubona twumve izi ndirimbo ziwe, reka tumwumve no muri hangout. It's only you drive me crazy. Sinyishakisha mu bandi no every time you were a real deal you jaja jaja. Tell me how to win your heart girl. Ku buryo nazasohoka. Every time you were a real deal you jaja jaja. Gambanira nkayo danushaka ungurishe ku. Tell me where you were. Your party there. Every time you call me nzakwitaba. I'll be on my own just to be with you. Ninje nawe nzaguhumuriza.
nanje ndi safe every day with you jaja ahumura neza c'est mon bébé jaja abantu bataje muri show Juno Kizigenza mwarahomvye show imeze fresh sana Juno reka twinjire rero mu rugendo rwawe rw'umuzima some of stories nuko rest in peace papa wawe yarakomeje kabisa Imana imwakire ndaza hari yuko ari proud wawe sivyo watanguye music over a long time ago mugabo waririmba just for fun sivyo mugabo 2016 urinjira muri career nyene yiwawe wagiye muri career papa wawe hari actually nago 2016 aribwo nagiye muri career ahubwo je nibwo natangiye kuririmba okay because nakundaga hip hop yatari kuva kera nayo mpamvu mfite portrait ya Tough Gang ubwo cause narabafanaga ariko typically ndi umufana wa Bulldog kabisa yatari rero nahoze nkunda kurapa then muri 2016 nibwo nagiye kwiga aho haboro wavuze yitwa Gahozo Shalom nagiye ndi umukinnyi wa football icyo gihe nari mfite dreams zo kuzakinira Amavubi ubonye usigaye uja kwa Element ndagenda mpita njya muri equipe y'ikigo nari nzi football kabisa ariko nta kime bansimbuza ibintu nk'ibyo and then tuza gukina dukinye match barambura ndavunika byatari hanyuma ndafata urumva nyine nahise ndekera gukina noneho mu gihe ntari ndi gukina navuze ni none se uko ntakina umwanya nakinagamo nzayankora hobby yanje biya mpita njya kwiga gucuranga gitari ngiye kwiga gucuranga gitari nibwo natangiye kwiyongoza kuririmba nangiye kuririmba ubwo hari amaze kugera muri 2017 ntangira noneho kujya njya no ku ishuri twagiraga gasho buri wa gatanu ntangira kujya njya kuri stage zo ku ishuri uririmba utanga vibe muri 2018 nkora nakoze cover y'indirimbo yitwa Motibana noneho mu kigo icyo gihe iyo ndirimbo ya Olamide yitwa Motibana yari hit byatari noneho nyikoze mu kigo bahita bareka kumva Motibana ya Olamide bakajya bumva indirimbo yavuga ni biri serie noneho biza kurangira abantu bo mu ma club i Kigali ibaye famous mu Rwanda hose batazingirayo imagine kajya ko naremba ngo fata umwana reka ubunebwe niwitinza arakunanira kandi abandi baramukeneye usuri star boy nawe aragukeneye and then itiba famous uretse ko no mu Burundi yashitseyo by the way since ko waririmbye imagine muranda yumva uko nyene semenye nari nkiri muri high school urumva nta social media ubukoresha cyane ntaki abantu rero barayimenya then bayimenye bitamuganisha buragiye ntatwika rero nuko nguko nahise niyumvira ibintu byo gukorera umuziki noneho nka career kuko nari maze ku improvinga nsigaye numva nanjye nari improvinga yuko ushaka kuyikora nkavuga ni nkomeje kubyitoza cyane nabikora and then muri 2019 igitangira ubwo nari ngeze 6e secondaire hari umuji witwa Nando manager wanjye right now yabaga muri management team ya Bruce Melody igitangaza music arazaranganiriza arambaza ufite izihe plan zawe nyuma ya high school ndamubwira ni aka kanya ikintu ndi gutekereza ni gukora umuziki ushaka umuhanzi arambwira nyine tuguma tuganira akajya anshonesha ibintu byo muri industry akambwira ati sasa abahanzi babayeho gutya bimeze gutya bisaba gutya kuko urumva yari yarakoranye na Bruce Melody kuva 2015 yari yarabonye journey ya Bruce Melody nuko nimeze akajya binganiriza akambwira ati wowe urashaka kuyikora nawe wabikora and then twemeranya ko tugiye gufatanya and then I was like fine ahita nyintroduce kuri Bruce Melody icyo gihe Bruce Melody yari afite indirimbo iri hit yitwa Catalina narabonye cover nice narabonye cover ya Catalina nyikoze irabahita abantu barayipostinga benshi byatari umupeti nuwa hehe urumva nta muntu warunze uretse abantu twiganaga wenda na famille bimwe bisanzwe nyine and then Catalina ndayikora Bruce Melody dutatu nahura nkiva navuye muri Exeter nka le 20 z'ukwa 11 muri 2019 le 23 yari anniversaire yanjye November yari anniversaire yanjye and then Social Mula yari afite album launch
mpita njya muri album launch Ya ya Social, Soshomura okay. ngenda njyanye na Bruce Melody ari n'ubwa mbere twahuye. Ewan, I had the best day. Ibaze nawe umupeti nyine ufite inzozi zo kuba umuhanzi. Yeah, ukacahura na Bruce. Uri kumwe na Bruce Melody kuri table, hirya yicaye Soshomura, hirya yicaye Buravan, Knowless, Austin. Bro, let me know the feeling. Let me know your feeling. I was like, abantu bagutangura umuziki kuva long time ukaca wicarana kuri table imwe. Kwicarana byonyine kwicarana. I was like, wow. Ewan, ngendi blessed kabisa. Ibaze ko iyo birthday yanjye till I die nta birthday yanjye yohera nk'iyo. Nice. Kabisa. Shout out kuri abantu bose mwicanye kuri table. Ewan, byatari urumva bose narabafanaga. Yeah. Ewan. Ubwo nibwo nahuye na Bruce Melody. Nice. And then duhita dukomeza kuganira na nyuma yaho dukomeza kujya duhura and then tuza kugira nyine announcement ko turi part of igitangaza. And then mbere yuko tuyigira nari maze ku recording ama formula ewan haitaza corona total lockdown tudasohoka hanyuma ubwo nyine bampowesheje ama formula rero bamaze kudufungurira tutakiri mu mazu duhita tuyisohora twayisohoye mu kwa gatanu le 13 kabisa. Ewan aba harahiye akazi karatangura rero. Juno rero turatangura kumwumva neza nka Juno. Ikibazo cyane nari mfise Juno kuri side your dad wibaza yuko yari kuba ari umuntu agushikira mu kazi kawe? Papa uko mbizi n'ubusanzwe yari asanzwe nshigikiye muri football, rero yarabibonaga ko ndi talented muri football, ibyo byose yambona ndi n'umusani byari kumushimisha. Actually papa wanjye ni nawe wanyise Kizigenza. Niwe yakwise Kizigenza. Nice. In exclusively kabisa. Kabisa niwe wanyise Kizigenza, ndabyibuka yabinyise muri 2008 kuko yajyagaza ku kibuga hano nakinira. Abona amakorosi wari Messi, Cristiano canke? Namye mfa na Messi kabisa. Messi niwe guya. Kabisa urumva muri World Cup ya Argentina. Birumvikana. Kuvuga mu mwaka wanjye musoje neza. Fresh sana. Yeah. Dicha ikintu wibaza yuko wamye wifuza gukorera papa wawe mungalo fit yuko atagihari iracari regret wawe kubona yuko my dad he passed away naramukorera kino kiye. Urumva ntago nakuriye muri famille ikize. Rero numvaga nyine mfite dreams zo kuzahindura ubuzima bwa famille yanjye, ubwo nyine harimo na papa tu. So kuba atagihari ni loss, ariko nanone nyine life ye niko yareshyaga agombaga gukomeza. Respect kabisa. Juno Kizigenza rero turamubonye muri igitangaza music siko? Right now uri mu hit maker. Reka ndagushire muri category y'aba stars. Novuga yuko bagiye muri show mu kindi gihugu baruzuza, urabona feedback kuri positive siko? Nicaye ikintu canke nijyahe bangukigira ko wakuye muri igitangaza music? Bruce Melody yanyinsparinze gukora cyane ko tukiri kumwe twabaga turi kumwe uyu munsi kayumvise indirimbo yari recording. Ejo twahura agahita nyumvise iyo recordings uyu munsi tugitandukana. I was like okay, niyo mpamvu yitwa Munyakazi. Nanjye rero ngomba kuba Munyakazi. Petit frère Munyakazi. No kuvuga ngo kano kanya mfite indirimbo nyinshi ahubwo nabuze nk'ukuntu nzazisohora. U Rwanda bakunda kunserereza nkasohora indirimbo nyinshi. Ariko nta gihombo kiba mu gukora bro. Nta gihombo kiba mu gukora. Kandi zibari zigugarukana feedback meze zibari hits. Byatari kabisa. Kuba uri hits right now. Nijyahe banga wakoresheje kugira Juno agomeri on it. Kuko hariyo benshi bakora batameze nkawe. Batarashika kuri level ugezeko. Nijyahe banga wibaza yuko ari gukoresha gose kugira Juno tumwumva back to back. Je nagize umugisha wo kubasha guhuza character yanjye n'akazi birahura. Juno nyine ari we mubona. Buriya je narizwe neza outside discipline ibyo ndabizi. Urumva n'ibindi kuntu ugenda wiadapta kuri societe. Ikindi nkunda kwiga byatari mba nshaka kumenya niba nahuye na kabosi ndamwigiyeho iki, niba nahuye n'uyu nguyu mbega tweshanje iki hagati yanjye nawe. So kwiga no gukora birafasha sana. Uzosubira muri rap? N'ubu ndazikubita kabisa. Freestyle nyene bro. Tuendelee ama tusiendelee? Let's go. Tuendelee ama tusiendelee? Give me freestyle brother. Give me freestyle. Tumwumve Juno. Juno tumukunzi mu ndirimbo z'urukundo. Urankunda. Dushaka kumva rero muri we iki gangster.
baby boo naremeye fo walayi nza gushira mu mago kuva ku mutwe mpaka ku mano uwo murundi kazi we ni bon. Wow, muvu mu girlfriend mu Burundi tubwire type ukunda type zimeze gute nizahe guza uragira ngo ngira bo mpeza uragira ngo ngira bo nsubiza inyuma uwari we wese for sure. Umunsi wa show warambwiye ati kabos je numva no kwigumira gusa BJ numva no kwigumira mu Burundi nico ikintu gituma uvuga ati mu Burundi reka ndayigumira. BJ hari abantu beza hari abantu batabangama naho ubwaho ni heza abantu bama street hano ndimo ndayakata kabisa nishimye amakona yose urayazi cyane ko nakoze show iri successful rumba life ni bien kabisa. Haraje abaririmbyi benshi bavuye mu Rwanda baza mu Burundi kugira shows zitandukanye. Igihe babona yuko muri umwaka wa 2022 abanyarwanda baza kugira show mu Burundi Juno atarashikirwa, what ufise feelings ita wabifata muri we ya as an artist? Yeah, actually jewe batangiye kumpamagara muri 2020 abantu b'i Burundi ako nkaguma mfite feeling avuga ntisha ubusina oya kambe ndetse hari ibyo ntarakora kabisa. Urumva iyo nza 2020 nago nari kubarimbira jaja si kubarimbira ndarura urankunda you see. So je nkunda gutegereza nyine for a perfect time and then muri 2022 nibwo namenyanye na Pole twahoze tubipanga kuva kera kabisa kuva utangiye kuvugana na Pole nko mu kwa gatatu kabisa mo planning atu ebana twari tuvuga akajya mbwira ati wana we uretse gato tuzakora show ya dance ebana nkaguma nari mbizi ko nzazi i Burundi ntago nari nzi igihe ariko nari mbizi ko nzaza ko nari plan na Pole cyane ko Pole nari muzi ko ari umushoga nayiza uri top byatari avuga ni bya byose Pole ni dukora show izabiri lit kandi mwarabibonye uraduze kuri stage public ubona yuko Zion Beach haruzuye watamwe kundirimbya ninjiriye kuri fit agace gato and then mpita ndirimba ndarura kabisa. Uraje muri vibe imeze neza kote yari ya side yari barakomye induru side ino barakomye induru side imbere n'inyuma bose barakomye induru sindi umu artist mugabo biravye kwakura urabona yuko bino bintu biraryoshe kuri Juno Kizigenza urabonye feedback imeze kujya mu Burundi especially si igihugu ci wawe muga mu Burundi byari bimeze gute bro? Ukiduga kuri stage ntago ari kurana bye expecting agajewe ntago numvaga ko Abarundi baba banzi bigeze hariya. I was like yo hari reason why Pole yampisemo kanzana nuko abantu bahowe nishimira ariko ntago nari ko bimeze kuri iyo kuririmba ndarura from ijambo rya mbere pakirangi public iri hejuru sivuga ntangaha harahiye sasa range energy nari nzifite nari nishimye byataye kandi yo nishimye ngiye nkora ibintu neza kabisa. biba ari umugisha it's a blessing kubona abantu bakwishimiye kuriya guhagara kuri stage ukabona abantu barishimye Juno jewe nari mu bantu Juno narabona feelings ziri mu bantu igihe uririmba jaja and I was like wow nago ndi umuntu uri emotionnel byatari ngo ujurira happy ariko nyine ndishima kabisa nyine nkumva ndishimye expression y'ibyishimo byanjye banamora nisekera kabisa nyuma witwenge. Juno akunda gute again couple biba bimeze gute? Eko mberuka kera ubu sinahindutse. Ubiheruka ryari gato? Ubiheruka ryari? Umu gangster gose mu rukundo canke genda umu gangster kabisa gangster ya majambo ari muri jaja no muri real life y'urukundo ni kujya nyene umva genda the real kabisa uko nyine I just feel the way I feel nta formule nta mategeko n'amabwirizwa wapi ngo nyine mbitwara uko biza bimeze gute gukundana n'umuntu ari muri career muri career mwese yo kuririmba? Biroroha kuko muzi mwese akazi nyine ntago bibagora ubizi ko ndi busy nanjye naba busy kuri busy nta stress. What do you miss the most kuri Airways? Uramuzanye kandi tumwihoze. She's a great artist. She's a great artist. Tanamufana byatari kabisa. Ubunye muziko mu Rwanda no mu Burundi two turagerageza kuba nka before. Haragerageza kubamwo Abarundi bakaja kurondera featuring hanze mu Rwanda, Abanyarwanda bakaza kurondera featuring mu Burundi. Ubona yuko ari chemistry two turagerageza guhuza chemistry.
umaze gukora indirimbo nyinshi mu Rwanda no mu Burundi, waragiye mu studios atandukanye, twarabonye ama video yawe uri kwa Joel muri Kuza Music. Abantu benshi barakunda kwidogera yuko mu Burundi turacafise sound iri low, sound yacu, production yacu iracari hasi gose, sivyo? Ubu umaze kugira experience yo hose habiri, igihugu cyo mu Rwanda n'ico mu Burundi, umaze kugira ama studio yaho, turashaka kutubwira nuko wabisanze, nuko wasanze bimeze cyane. Twese tugiye dufite ibyo turushana. Kuko muri industry ya art buri muntu aba ari talented mu buryo bwe buri unique, nundi gutyo icyo mukora no gusharinga ubumenyi, ari nayo mpamvu tugerageza gufatanya kugira ngo twese dutere imbere twese. Icyo mbona cyo nuko abanyarwanda n'abarundi tugira guza imwe, niyo mpamvu tunahuza mu bijyanye no gukunda imiziki, niyo mpamvu Madame ari hit mu Bujumbura ni Kigali, niyo mpamvu Jaja ari hit Kigali ni Bujumbura. Isi duje kandi kuba tunabasha kumvana, dusa nk'abavuga ururimi rumwe, byakabaye ahubwo ikiraro gituma twese tugera kure. Abantu babizanamo inzangano niba bikenewe. Sasa nkuko nari mbikubwiye, mu Rwanda hari ikintu cyiza turusha Abarundi. Cyane tubarusha kwispecializa, mu Rwanda ni ukuvuga ngo ukuntu aka kanya dukora umuziki, hari abanditsi b'indirimbo, hari abacuranzi, uvuza saxophone, uvuza guitar, uvuza guitar bass, hari beatmaker, hari ukora mixing. Abo bari mu kigo kimwe, bari mu muziki, mu ndirimbo, nawe indirimbo ihuriweho n'abantu batandatu ukuntu isohoka imeze, urumva? Ntago mu Rwanda bikubira ibintu ngo bavuge ngo umuntu umwe akore byose, umuntu umwe ngo abikore byose. Oya, niba ngiye kwa Element acuze beat, nshobora kuba niyandikiye ngiye wenda ndaziyandikira, ariko nanakeneye support, nahamagara Igonode akavuza, mpamagara Arno Gasige, nahamagara Arsene, actually ni nabo bacuranze muri Jaja kabisa. Rero buri wese umuharira akazi ke kandi akagahemberwa. Ibyo bintu rero bituma ukora akazi, urumva imitwe myinshi yahuriye ku gikorwa kimwe, kariti ziri hejuru. Ntago ndishwa niba Abarundi atari gutyo babigenza, gusa nicyo kintu cya danje abanyarwanda bafite kano kanya. Ico kintu uvuze gisaba investment, gisaba kanoti gakwiye. Wewe uri mu muziki, no mu Burundi turacafise akantu ka investment sikirenga mu muziki wacu, kuko ugerageje kuraba amafaranga turihira studio maybe biratandukanye na mwebwe, siko? Umuziki usaba investment umeze gute? Usaba investment ingana gute kugira umu artiste ashobora guhagarara nk'umu artiste? Birahenze. Umuziki nyine ni business tu nk'izindi, nkuko wafata miliyoni 20 ukavuga ngo nshinze boutique, natwe ufata miliyoni 5 ukavuga ati nkoze indirimbo kabisa, zikagaruka cyangwa ntizigaruke, kandi ugakomeza. Rero nkuko nari nkubwiye izo details zose zabo abo bantu bose uko bakoresha bose ugomba kubahemba, biratuvuna. Ariko nanone nyine ntago wakora igikorwa cyiza ngo kigupfira ubusa completely. Habamo sacrifice, ariko nyine at the end of the day nyine ukoze indirimbo, for example niba nakoze indirimbo 3 enye ugahita unzana i Burundi nkakora show ari ahandi hose, no kuvuga ngo ya investment nakoze nuko ngo kigenda igaruka kabisa. Ni business nyine tu. Waba uri fake cyangwa real, crazy or chill, mukunda birenze ibyo wimagina, mu mutima wanjye undishimye naranyuzwe. Waba uri fake cyangwa real, crazy or chill, mukunda birenze ibyo wimagina, mu mutima wanjye undishimye naranyuzwe. Amarira yose warize kubwe, umujinya wose wagize kubwo gutenguha, umugisha wagize nuko mariye, nizeye kuza kwibagiza ibyagushavuje, mukunda birenze. Juno, ukikiga secondary hari ukuntu twandika amajambo nyene y'urukundo tukaba umukobwa ukaretre ngapapuro ibona. Juno byaragushikiye? Kera. None ko nta phone umuntu yabaga afite. Wacubikora gute? Ariko wakandikaga ahubwo kagashiraho mu ikaye we muri class atanabizi. Ni Juno ugukunda.
nta muntu utarabikoze kabisa. Watubwiye yuko uno munsi ufite programs nyinshi reka turangize kino kiyago cyacu kugira ushobore kuja gutembera n'ahandi hantu henshi mu Burundi. By the way ndafise ahantu hashasha shaka gutwara. Amin kabisa. Ni fresh kabisa. Juno, watubwiye yuko ufite dream yuko uhindura situation yo mu Burundi. Oya ntago wahita uyihindura ako kanya. Ariko nyine ntago biba bimeze nabi nka mbere tu. Ako kanya ndakora ninjiza amafaranga urumva ari ukuntu ugenda uba tayari gukemura dufactire twa mama umwitaho nyine tuteganya ni buhoro nyine gutera imbere se steps ugiye ufata decision yo kuva mu rugo ukabwira mama je ndagiye gupambana ngiye guhasolinga kwanje ndakine mbwira impanuro mama yagubwiye actually jewe mva icyo gihe nakubwiye mva gukora exit ntago natashe mu rugo natashe muri ghetto bro rakaze ariko je mfite mama wanje understanding kandi unyizera aba yumva nyine ni icyemezo nyine mfashe nakuze ndi umuntu w'umugabo nakiyitaho bigashoboka yarambwiye ati mwana wanjye nyine bonne chance tu genda pambane kandi arabona yuko ibintu ko biragenda neza arabona ko nta bitapfuye ubusa surprisingly mama wanjye nkiza namaze nka desemene mitajya gushiraho dreads yego mitajya gushiraho dreads and then naramuhamagaye ndamugani actually namuhamagaye nazishyizeho rero ako ndamuhamagara ndamugani mama ngiye gushiraho dreads ubwo nari nzi ko agiye kuntonganya ati urananira n'iki ikintu mama yambwiye ngo byanyabyo sugiyeyo ngiyeyo kabisa ahita ambwira ngo wihangane biraryana ati sorry byarantunguye wihangane tatu nawe uramubwiye ati mama ngiye gushira ko tatu byo nago nabimubwiye actually nabanje gushiraho iyi Juno Kizigenza because I'm proud of myself nagiye kumusura hashize nk'umunsi umwe bifite kumwe hariho n'akaboro kagashashi itarakira fresh ya kumusura sinabimubwira ngumaho nayo nambaye t-shirt bigaragara ngumaho dutera story n'iki byose man ndinda mva mu rugo mama tabimbajije ndagase mama nako yabibonye abamagara ndavuga se ntabwo wabonye ko nishyizeho tatouage nabibonye nese ko nta kintu babivuze uretse mbivuge ati n'ubuzima bwawe mama yubaho hari hose kabisa 2023 umwaka uratanguye umwaka mushasha uratanguye umwaka wotanguriye mu Burundi urumva your blessing umwaka utanguriye mu Burundi uno mwaka ufite plan zahi twitega iki kivuye kwa Juno Kizigenza nizaye project uduteguriye kuba fans supporting akazi kawe. First of all mfite amakolabo hani Burundi mfite kolabo na Drama Team mfite kolabo na Alvin Smith zo twaranazibaririmbye mwarazumvise kabisa zirakaze wait for them turi no mu kuorganiza ama video shoot rero ibyo ngibyo ku ruhande ubwo tumeze neza sasa ku personally ndi gutegura album yanjye yitwa Yaraje niyo mpamvu that's why washize ko itatu Yaraje nice I mean ko Juno Yaraje kandi arahari azahaguma nimba atari banga album izo bigizwe n'indirimbo zingahe ntago nabimenya kuko mfite indirimbo nyinshi byataye gusa hariho amakolabo y'abahanzi banini mu Rwanda ntago nashatse kuyigira international nashatse kubanza gukorana n'abanyarwanda gusa and then the second album za traveling n'ahandi hose second album tuzoronka tatouage y'izina yego niyo gahunda naho nzayishyira gusa izoja ko tu exclusively kandi muri HangOut Juno ndagushimire cyane mugabo reka ndagwe kano kanya keza ugira icyo ushikirije kuba umuntu yavuze ati reka je gutanga kanoti kandi nje kumuraba Juno wa muntu yavuye yava hose kure hafi avuga ati let me go kwerekana urukundo muri show DJ Paulin muri show nje kuraba Juno the time is now ikintu kiri ku mutima ukitubwiye first of all ndashimira DJ Paulin na Crystal Event abantu bose barimo narakoze kuza kunyereka Abarundi no kunyereka Burundi kabisa nkuko babizi nawe tuba turi kumwe ibihe byose narishimye kandi ndakishimye n'ubu so shout out to them bafite organisation ya fresh kabisa bakomereza aho ngaho yego ngewe nkunda ibintu bimeze neza kandi kabisa niyo mpamvu twanabikoze fresh kabisa and then kuri side y'abantu baje kudushyigikira abana bumve ko imitima yacu nezerewe akakanya kubera bo turishimye byatari personally ndishimye kundo banyeretse ntabwo nzarupfusha ubusa nzakomeza mbahereza umuziki mwiza
kandi ewana Juno baza akakanya nagazahinduka ni wow ndingene humble loyal kujya nyene kabisa. Reka ndaguha ibibazo bitatu unyishura TikTok utarinze kwiyumvira ibintu byinshi siko ndakeneye umbwire undirimbira indirimbo imwe y'umurundi ukuyemwe ya dramatic canke ya Alvin Smith. Kibazo ca mbere hora baju ceceka baju auranzinze ihorere baju nzoza. Okay, kibazo ca kabiri ndakeneye umbwire ex wa mbere mwapfuye iki? Yagiye hanze ndamubura. Na telefone mwe mufise? Actually gerago mfite benshi bro, ako wa mbere yagiye hanze bice birahera. Cha ndibaza ngo yakubona avuga ati very proud. Avuga ati junda kumatwika tu. Nice. Ikibazo ca nyuma arico ca gatatu ndifuza umbwire mu Rwanda. Apana mu Rwanda nka Juno nyene nka Juno. Nivya ibintu wifuza gushikako muri career yawe wifuza kumera nkande ni ya example nziza urura ukavuga ati naka nadushika kuri level yiwe nzoba proud yanje. Davido because munda imiziki ye nda lifestyle yiwe ndukuna kunda gufasha niba umukurikira urabizi kabisa. Mukurangiza neza kandi hangout yacu one of my favorite song iri muri playlist yanje ni indirimbo urankunda. Mugabo before yuko tuja muri mode reka mfata gasnap none bigenda uko ngere yarago nagucika. We go, let's go. Harukuntu mbana numva bincanze nta numva wallahi nashima mu mutima icyakubwira ukuntu mbana byihase nyamara bikanga nkajabuka imitima every time nubwo ubona nitonze I just wanna fly nirekuye umutima usamba numva muri njyewe nihuse Johnny ya mapenzi ni pole pole. Tugire mashup indirimbo zawe zitatu ukunda gose tugire mashup papa ko nzikunda nyinshi kandi ndirimbo zinje. Okay, shida zawe ni nko kubipa na kajeste kamwe byose nkabikemura baby simbeshya I'm kind of a divo wihanganira ibyanjye bidasa neza cause we meant to be together. Jaja oh jaja oh jaja let's go you jaja oh jaja it's only you drive me crazy sinyishakisha mu bandi daily ni wowe medicine you jaja oh jaja tell me how to win your heart girl ku buryo ntazasohoka every time ni wowe real deal you jaja oh jaja yaba. Hala 5 my brother, hala 5 respect sana genda girl sana kuba ndi kumwe nawe i snap yanje uraza kuyibona igwimasirikirano hose uze kuyima uze kuntage ase abanyadinze genda gota kandi do following ara kuri snap niumbanira cyane cyane boss abona ndi umuntu wa fake tutaciri kabisa. Ndibaza ko mwaryohewe cyari kiganiro ka Boss for Real hamwe na Juno Kizigenza all the way +250 twamenye bike muri byinshi utaruzi kuri Juno Kizigenza. Yatubwiye kimwe mu kintu je nize ndibaza ko nawe wize byinshi je nize yuko bisabwa yuko dukora gose kugira dushike ku ndoto zacu aho uri reka kuryama vyuka gira step ya mbere Imana izohezagira ivyinshi. Juno ndagushimire cyane. Sasa rero kugira ikiganiro waryohewe uri enjoy ni imbere cyane kabisa niyo mpamvu ubona uguma witwenge respect. Juno dore kujya kamera hari yanye sivyo cyo tugira gucanye tugira gatatu pop cyo tuvuga hangout. We ready 1 2 3 pop hangout kamera yo hagati pop hangout turangiza haganye pop hangout tugira chi akora twokiba haraka rwagitse kuri show uvuga hu abana kavuga ha let's go ninde uvuga ha je mvuga ha okay let's go hu ha hivi gato nikisema Juno unasema Kizigenza Juno Kizigenza respect my brother, respect happy new year one love.